Shukor nakashlem jong unong san hima. Kadba ki officer ka Shillong Municipal Board ringkat bad ki pulit haka arpsau tari unai tung arja arpasan kidang phaklum mi kitiar jong kinong shong dukan ki bompat nget ban shong shaki dukan ki belayo sha parking muda ki katuk ani ki bidang nilai persya bad ki SMB dak ba shong biang hakhandaila dak ba aidau ba kimpat shnai ki dukan lani kimpat yo ek license Kadba ki breu ke SMB kidang phaklum mi kitiar uwe ubarjila ka we ka kanthei khasi ba shong dia jing dilang kalawan banerap ute ubarjila bat pen phainya yaki dak ba om padap shnai ke dukan jong u hendai lo yi bo officer u klam sangap ye jingran jongka bar ute ubarjila u haban lum mi kitiar jong u हम उठाएगा हम बोल ये लास्ट वार्निंग है इसको जगह मिला ना लास्ट वार्निंग है ना उठाओ ठीक है उठा रहा है नंबर नहीं है तो उठाओ ini baru dah sekarang orang jadi coba masker mo बोला उड़ बोला फिर भी हटा नहीं हम क्या बोला चल नहीं करे हमको अपन मुक्तिन मनता सही Biasanya, bila ayah ke dukan ni, naik pun potential. Ngah kerana ni unai, amde buat pi. Kini iyo mau pi buat unai. Kimdai AM, naik pun potential. Naik pun potential. Bila ayah ama pi kasih obi celah biang. Iyo unai buat pun potential. abang tukang makan ni Umat kerana ni mau. बोल दिया ना बोलो ना बोला तो नंबर दुकान नहीं बनाया तो किसे कहाँ बैठेगा वही तो बात समझ बंद करो बंद करो makan kau pergi makan ni mau susah lagi ni pak makan mau dia nak pergi makan apa aku bilang nak tumbi terpok Oh yang kini pi, kong. Yang kini pi yang kai, pi kai 4 meter lepas. Lepas. Hindi mo nun tur ka jaka ang iwan mangiam. What's up? Pwede din dito ay kong picture. Kalau tikim ini tu. Oh, he just look. Then,